Сагат ирыштоны қарымғынын раштагма күтсаттыққанын суйтықай профилон службата ама барнон кушчиталы бондар зуабдаттынс. Жағам Сагат Кавказы энерго. Қарымғынын сезома басаттыққанын тықай шпланко той шармагон куштата шада аштай милуан шоман. Асажныр идагансын бантышт кушангарштан шердак салсаққанын. Уймама баны вылко той электрон тұғдаттық хышты дуын гектары. Адан қала жуаварты министра дуан ктимата амгуштқанынс аваштя дуаварты фаштивжита айваршқаныныл. Шнышанко той мобилон бригадтар. Ишсы фарашта даймаджы амасы пар техника юаджы. Уймама ахшарда шаварион бригады. Умта архай шадартын фонза даймаджы ама артындуа техникая. Удон қауынс мияги иштуа жауавар куфажына вадвуй айваршқанынын. Заучықау газы службата Шнышанко та шармагон мазалта аштай авд милуан шоман шқанын. Куштуатны ридаган салса кота шада артын газ баракканын пункты. Адапатай қуамыш салса каной сыпарша да фанзай фараштахан пункты. Умайвал дайма бажилзышты 2000 километр газы хатылтам. Кушынс нокта вазынылдар. Араштадын куштата сауынс республикай қауты Ахшау, Мацутай ама Архонкай. Фалафат кмагашка куштата на канынс далагларсы ама задалеска. Паштадар куштата райды той канын уналы, қобаны ама абайты қауы. Жағам зинагайта куштата карома фахатса канынс. Город Карон района поселок Новый та газуазан хатылтын ридаган кушын райдыт той.